Yes, saya Uganda. Kandi muri muta ugo ndiye muswaganira promoter, the number one promoter in Western Uganda. Kandi tujya Nkore media ntukuretera jamani ngasha information yo kwenda kumanya. So ugo numwishiki kandi ashoboze video recorded live aina bashija bana. Chinte chinichi kanga kushanga umwishiki wo mwajya bashija bana. So abamwe tutekateka abamwe bajanga video ne Kitende abandi bajanga iki abandi bajanga iki. So video je kashoro kwa mukaga kandi bajanga abana ba Kitende students nabo bagikozire kandi bakagishoza internet. Rero kwereka abishiki binabashija bakabina in fact nabashija bashaka bajya mu kwasaganya imirimo. So it's a shocking thing kandi video yo niyereka abasigazi bashatu bajya mu jomwe bajyambu abuje bashatu bajya mu icumwe bari tekintu mwene video twagifunira nkango ko amateka ga YouTube twaza kujya uploading kandi na internet shishirizi naso, but for now itunibuza umuntu nawe yakwata atakurwa yaka recording nkejo video so naba yabaki naba abamwe bajyanga no wa South Africa abandi bajyanga no wa Nigeria abandi bajyanga no bamumanya. So kunka tukamanyire cyenyine bana abanya Uganda so bintu bakona abamwe bajyangwa abana ku jemje y'ibintu bakora mu murimo n'abashabakuru n'abashabakuru kandi kurugirira ngo abushu bari bato abushu imirimo nje y'ibintu bakore kandi bajya abana bato kuko imirimo y'abantu bakuru hatigumana twebuza kugira ngo hona n'abakitende ninga. It's just rumors akonka nkitwenga Nkore media twereza amakuru kandi tubantugezaho kuretera amakuru na entertainment, but nicyo kiriho for now. Kora kitware ni kokwe konka this is very bad, it's an unfortunate thing jambo bana badoni uba Nigeria uba South Africa, it's a bad thing kwinjira mu Kitende. Sharinga video Nkore media turiho kwereza kandi sharinga ntwitaga kugira ngo tukitere at least set subscribers na mutwaro kandi tukijye mu ahasi. So mukwatireho musharingira abandi n'abandi barebe tukiteka ari ja press.